Zauzeto, gospodin, zauzeto. Ja se izvinjavam. Sam vidjela da sam bila na početku da sam došla na međutim nalaze ovdje. Momci sa tehnikom će pustiti u pogon ono što treba da se vidi. Braćo Dačani, sestre Dačanke, braćo Tračani i Tračanke, Rašani, Rašanke, Kelti i Keltkinje, Geti i Getkinje, pomaže Bog i dobrodošli. Oni koji se ne osjećaju tako, dobroveče i također dobrodošli. Molim vas da ugasite mobilne telefone. Prošli puta nisu svi ispoštovali taj moj zahtev, pa je bilo tu svirki raznoraznih. Ajde, toliko budete uviđeni. Jako mi je žao što je ova sala toliko mala, što ne možemo dobijemo veću salu, u stvari dobili bi veću salu da nađemo dobročinitelje koji će platiti. Svaka veća sala u Novom Sadu košta nekoliko desetina hiljada dinara, to je u ovom trenutku za nas nemoguće. Ja sam Ivan D. Kuljančić, redovni sam visokoškolski nastavnik na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, znači na Novosadskom univerzitetu, i začetnik sam ovih predavanja, evo, već pune 3 godine. Znači, počeli smo na Poljoprivrednom fakultetu, baš ovog dana, znači marta meseca 2005. godine. Nalazite se znači, na predavanjima pod nazivom Zabranjena istorija, ili istorija koja je Srbima zabranjena Berlinskim kongresom. Ovo je 5. niz predavanja, ovo je 14. predavanje u 5. nizu ili 40. predavanje od početka. Znači, kao što sam rekao, trajamo već 3 godine i lepo ćemo to obeležiti posle ovog predavanja u holu Zavoda za zaštitu prirode. Kao što sam više puta ponavljao, mi smo borci za istinu, jer istina je nepromenjiva i večna i služimo Srbiji i nikome drugome. Prvo želimo da vratimo samo poštovanje nama samima, a onda i da nas malo više drugi poštuju, da nas ne gledaju kao narod drugog reda ili trećeg reda. A kad spoznamo našu istoriju, a kad je spoznaju drugi, mislim da će nas sasvim drugačije gledati. Ja sam više puta pominjao neke moje kolege koji su bile u inostranstvu i koji su se postavili malo drugačije nego što to obično znamo da činimo, da se klanjamo i da se saginjemo pred strancima. Predstavili su im ko smo i šta smo, vezano za našu istoriju i sasvim je drugačiji odnos bio prema njim. Kažu neki da srbujemo, međutim, kako je danas ponovio gospodin Milenko Nikolić, naš istoričar iz Nemačke, mi samo istražujemo istoriju evropskih naroda, međutim, nesreća je njihova možda naša sreća, gde god zakopamo po Evropi, ispadnu ovi naši Kelti, Geti, Goti, Rašani, Etrurci, pogrešno nazvani i tako dalje. Koliko su ova predavanja zatalasala javnost, to se vidi i po vašoj poseti, po interesovanju, koje postoji iz cele Srbije, iz inostranstva, pozivi postoje iz raznoraznih krajeva, da se ova predavanja i tamo presele, međutim teško ćemo postići. A koliko se o tome čulo, govori i vest koja je danas stigla do mojih ušiju, a to je da je gospodin Dereti sa saradnicima dobio poziv da učestvuje na jednom simpozijumu koji se organizuje u Petrogradu, ili kako govi sad zovu Sankt Petersburg, tako, u Petrogradu, vezano za jezik, kulturu i veru predhrišćanskih, znači predhrišćanski jezik, kulturu i veru Slovena, u organizaciji Univerziteta Puškin i 3 ruske akademije. Jedino je gospodin Dereti sa saradnicima dobio poziv da učestvuje na tom skupu. Znači, niko od naših akademika ili istoričara. Za one koji su prvi put ovdje, znači da kažem da se sva ova predavanja snimaju, da imamo svih 39 predavanja snimljeni, tako da ako poželite da ih imate, možete ih dobiti od gospodina koja su zadužena za navezivanje. Tu je gospodin Borko Kovačić, ne znam da je uspio da se probije, on je redovan tu, evo ga maše rukom odande. Mahnite još jednom da vas vidi oni koji budu hteli da donesu DVD-e. Znači sad imamo 6 DVD-a sa 30 i nešto predavanja. Tu je
gospodin Ivan Naumović, evo ga ovde, koji isto narezuje, i tu treba da bude gospodin Siniša Perotić, ne vidim ga, eno ga odande Maša, znači to su 3 momka koja narezuju DVD-e kojima trebate donesete DVD da narežu sve ovo što je do sada bilo na ovim predavanjima. Zahvaljujem se studentima Poljoprivrednog fakulteta, studentima Prirodno-matematičkog fakulteta na pomoći, na plakatiranju, na pripremi zakuske koje će biti posle današnjeg predavanja. Ja se nadam da ste došli zbog predavanja, ne zbog najave da će biti lepog vina, mislim da se nadam. Ja sam ga ostavio u autu, nisam ga doneo. Malo. Zahvalio bi se onima koji su ovde prisutni, a koji su uveličali prošle četvrtak predstavljanje knjige u stvari Racija se zove, radi se o novosadskoj raciji u Šajkaškoj. Da nije bilo njih, praktično predstavljanje te knjige bi prošlo nezapaženo, nažalost, zato što sredstva obavještanja nisu htele nijedno slovo da kažu o predstavljanju te knjige koje se odigravalo prošle četvrtak u 19 časova. Jedna izuzetna knjiga, jedan izuzetan rad gospodina Aleksandra Vejića, Vejić se zvaša Vejić, koji je praktično kopao i našao izuzetne izvore i potvrde onog o čemu se sumnjalo, o čemu se govorilo, a to je da nije cifra, nažalost, nesrećno izgubljenih života u novosadskoj raciji od 1250, kako se barata tu na nekim pomenima, nego je zvaničan vojni podatak, znači mađarskih vlasti, 12.763 poginule, uključujući ubijene osobe. Međutim, gospodin Vejić pretpostavlja, kad nastavi istraživanje, da se doći do cifre negde od 17.000 osoba. Predstavljanje ove knjige u Užicu, Valjevu, Kraljevu je pogodilo ogromno interesovanje. Ljudi nisu mogli da veruju da je bilo većeg pogroma u Srbiji nego što je u Kragujevcu i u Kraljevu. I ne mogu da shvate da se o tome uopšte ne govori u udžbenicima, da se to u centralnoj Srbiji ne zna. U Užicu će dati ulici jednoj ime žrtava racija. Da, u Užicu će jedna ulica dobiti ime, znači žrtava racija. Znači jednostavno to je tabu tema, vama je svima jasno zbog čega je tabu tema i mene su strašno iznervirale neke ličnosti koji su ovdje izašle za ovu govornicu i su tu stajali, rekli su da mi trebamo da oprostimo, ne smemo da zaboravimo. Onda sam ja morao da izvinjam za govornicu, gospodin Aleksić mi je dao reč, jednostavno da malo napravim jedan presek od tamo negde 14. veka na ovamo, koliko smo mi pogroma doživjeli od severnih suseda, od krstaških pohoda za koje malo vas zna da je organizovao papa, znači od strane ugarskog kralja prema Srbima, pa nadalje pogroma za vreme Rakocijeve bune, kada je zaklano preko 120.000 Srba u Bačkoj Baranji, pa bombardanje Novog Sada kada je sravnjen sa zemljom, pa prvi svjetski rat, u stvari pre toga odluka o mađarizaciji 400.000 srpske dece i tako dalje. Znači jednostavno mi ne huškamo, samo hoćemo da se zna istina. Samo da se zna istina, ništa više od toga. Jednostavno ne sme stalno nešto da se prećutkuje. Zahvalio bi se mojim prijateljima kojih ima ovde, koji su mi pomagali ove 3 godine da isteramo sva ova predavanja, da izdržimo. Na raznorazne načine su mi pomagali, ne bih sad imeno odustaju, gužva, teško je, neki stoje na vratima, neki sede na patosu, od srca im hvala. Hvala svima vama na pomoći, hvala govornicima, svim koji su bili ovde, tu je najviše tereta podneo gospodin Deretić, ali tu je bilo još nekoliko predavača iz inostranstva, iz Francuske, iz Nemačke, nadamo se opet da će imati govornik iz inostranstva. Kao što sam više puta pominjao ranije, ova govornica je slobodna za sve one koji se ne slažu s onim što će ovde čuti, da izađu i da kažu, znači činjenicama da obrazlože ono što hoće, normalno ne vređajući nikoga, jer se mi trudimo da nikoga ne vređamo. Pozdravio bih goste iz Lazarevca, iz Eko pokreta iz Lazarevca koji su došli da prisustvuju večerašnjem predavanju, ne znam gde su oni, su tu u prvim redovima, dobro nam došli. Kad završimo svoje predanje, ću dati posle reči gospodine Aleksiću da nešto kaže. Večerašnje naslov, večerašnje teme vidite koje je hrišćanstvo i Srbi. Govornik je gospodin Jovan Deretić, znači dvostruki doktor istorijskih nauka. Ponovo mi je zadovoljstvo da vam ga predstavim, da ga čujemo, imat ćemo prilike to i u budućnosti da radimo. I jedna ekskluzivna vest, ja sam rekao da prekidamo sa predavanjima, ali samo pravimo pauzu na radost nekim momcima koji su se tu družili.
Samo pravimo pauzu od mjesec dana i krajem aprila nastavljamo. Eto, to je jedna radosna vest. Znači, bit će jako lepih tema, jako lepih predavanja, ima tu govornika koji su zaduženi, baš vezano za ovo što je aktualno ovih dana, da nam pripreme neko izlaganje, znači da se malo podsjetimo i da malo osvežimo saznanja i da jednostavno moramo biti na oprezu. Sad se čuda događaju u našem okruženju. Hvala vam. Izvolite, gospodin Beretić. Ne, može, na kraju će. Dobro, na kraju. Dobro večer i dobro nam došli. Večeras ćemo govoriti o jednoj temi koju bi mogli nazvati tema nad temama, a to je hrišćanstvo i Srbi. Da li ima nešto... Da se izvinjam samo. Ovo je takozvana tajna večera. Ovo je kada smo počeli, kada smo se prvi puta sastavili, dogovarali o tome kako ćemo krenuti s ovim nizom predavanja. Zovemo tajna večera zato smo se tako sastali na Fruškoj gori na jednom mjestu i dogovarali o temama koje će biti izlaganje. Tu je gospodin Beretić, tu je gospodin Nikolić, naš istoričar iz Nemačke i još neke ličnosti koje su ovdje prisutne. Izvinjavam se. U jednom prethodnom predavanju ja sam govorio o srpskoj divoniji, o verovanju i izložio sam neke sličnosti između stare srpske vere i hrišćanstva. Nekima se to nije baš dopalo, ali ne znam zašto im se ne bi dopalo, jer ako pođemo od činjenice da Bog nije ostavio ljudski rod u tami, Hristos je puna svetlost koju je Gospod Bog poslao preko svog Sina u ljudskom liku, ali bilo je nekih zraka svetlosti i ranije, što je sasvim normalno. Hrišćanska crkva uzela je Stari Zavet koji je dodala Novom Zavetu, koji također se ne uklapa u Novi Zavet i koji je nešto potpuno različito. Mogli bismo mi reći, kad ste mogli da prihvatite Stari Zavet, zašto niste prihvatili neke osnove iz stare srpske vere? Kakva je razlika? Stari Zavet doprinosi razumevanju hrišćanstva, a stara srpska divonija još više doprinosi razumevanju hrišćanstva. Znači, tu smo kod kuće. Stari Zavet je prvo pisan na aramejskom jeziku, za koji sam ja sve donedavno, do ovde pre par nedelja, čutao i onda sam rekao da je to bio srpski jezik. Sada ja imam preko 500 srpskih reči uzete iz aramejskog. Samo do sada. Posle je preveden na jevrejski jezik, koji je jezik prilično veštački napravljen. I onda kada je u vreme Lagića, u dinastija Lagića u Misiru, to je Ptolomej Lagić je bio vojvoda Aleksandra Velikog i dobio Misir na upravu i osnovao dinastiju Lagića u Misiru. Drugi vladar, Ptolomej II. Lagić, je tragao za jednim rešenjem verske organizacije da bi se našla jedna vera važeća za ceo ljudski rod. I onda je dao da se prevedu na grčki jezik, koji je tada bio literarni jezik u Aleksandriji, da se prevedu svi spisi raznih vera, da su poredni, da se vidi šta odgovara ljudskom rodu i jednom shvatanju pancarstva. Ideja pancarstva nije prazna priča. Pancarstvo je ideja o jednakosti ljudi i jednakosti njihovih prava. Ovo što nam pričaju sad o pravima čoveka i šta ja znam, zakasnili su iza Srba pune 2000 godina. Mi smo to imali pre Hrista. I u Aleksandriji uzeli su 72 prevodioca koje su odvojili da ne mogu zajedno da komuniciraju, da prevedu
jevrejske verske knjige na grčki. I to je ta čuvena Sekstagenzija, što su nazvali na latinskom, u stvari kao 70 prevodilaca, a bila su, tačno je bilo 72. Pokušaj oca Ptolomeja II, Ptolomeja I, da sa Serapisom Serbonapis, spoj boga Serbona i Apisa, koji je bio u Misiru, veliko božanstvo, da napravi jedan kult koji može da bude kult celog čovečanstva, je samo delimično uspeo. Pareda je bila Izis, to je misijska boginja, ali taj par Serapis i Izis nisu imali teološku potku. Nije bilo onog moralnog preporoda koji je ljudski rod trebao. I to je ostalo kao neko šminkanje već onoga što je bilo. Stari Zavet je zbir zapisa većinom uzetih iz Asirije i početak pisanja Starog Zaveta pada u 8. vek pre Hrista. Prvi zapisi proroka Amosa i Hozea su iz oko 750. godine pre Hrista. A onda u 7. veku, jedno oko 100 godina kasnije, imamo redakciju prilično opširnu Staroga Zaveta, ali nije završen sve do hrišćanskog vremena. Bilo je dodavanja, dopuna. Taj zbir, on ima svoju vrednost, to je zbir više znanja iz Staroga sveta, on ima naročito svoju vrednost u etnografiji. Ja sam se služio Starim Zavetom za pisanje mog glavnog životnog dela Serbi, narod i rasa, čak su i poglavlja uzeta iz Biblije, jer on daje jednu sliku sveta kakav je bio u 10. veku pre Hrista pa do 6. veka. To je ta slika naroda. Znači, nije od jedna slika, nego je to slika od nekoliko vekova. Hristos se javlja, prvo se javlja kao jedna pojava, gdje još od početka on kaže da je Božji sin. I niko to ne osporava njemu. Svi to prihvataju kao tako. Školovao se u Aleksandriji, bio je u Indiji, kod Darjevaca u 2 manastira i on se tamo predstavio knezu te pokrajine kao Božji sin. I ovaj to potpuno usvaja. I pitaju, on razgovarao sa tim knezom i pitaju kneza, njegovi istorodnici, ko je on i šta on radi. A njima knez objašnjava. On je Božji sin i on ide među mleče da ih nauči zakonom. Ko su mleči? Mleči su u starom arijevskom, odnosno arhaičnom srpskom, oni koji ne poštuju arijevske zakone, koji su skrenuli sa arijevskog načina života i zakona. I gle čuda, mi u srednjem veku Veneciju nazivamo mleči. Mlečani, mleci, zato što su oni usvajanjem katoličke vere i njihovog načina ponašanja skrenuli sa arijevskog pravila. I zato su ih Srbi zvali mleči. Hristos počinje propoved i taj propoved je snažan, ubedljiv i odmah se javljaju se njegovi učenici, sledbenici, koji njega slede, uče, pišu, pamte sve ono što on kaže. Bilo ih je 12, to su tih 12 apostola. Nisu svi bili evanđelisti, ali bili su svi njegovi učenici i svi su bili apostoli.
Prema Matiju u glavi 10, Matija opisuje kako je Hristos uputio svoje apostole da propovedaju veru ljudima. On im je dao uputstva kompletna, potpuno ih je naoružao sa idejama i načinom ponašanja i kako će da idu, kako se predstave pred narodom, šta trebaju da imaju, šta treba da nemaju. Između ostalog, rekao im je, ići ćete bosi. Na starom srpskom jeziku obuća se zove apostal. Postal. Postal, to je nešto na čega se oslanjamo, na čega čemu idemo. Apostol, to je bez obuće. A njima je Hristos naredio da idu bez obuće. Zato su ih i nazvali apostoli. Da idu bosi. Ima one neke sandale koje zovu apostolke, ali prema onome kako mi je Hristos rekao, oni nisu trebali da imaju ni te sandale. Trebali su da ide potpuno bosi u narod. Bilo gde. Posle tih upustava koji je Hristos dao, oni su bili spremni da krenu da propovedaju hrišćanstvo. Prvi koji je od apostola krenuo, bio je Hristov brat, ne brat, brat je ostao u Jerusalimu, imao jednog brata koji je zvao Jakov, nego Jakov, njegov rođak, brat Jovana Bogoslova, Jakov Zabedeje. On kreće kao prvi apostol u propoved hrišćanstva, iz Palestine ukrcava se na lađu, iskrcava se u Cavtatu, tadašnji Epidaurus, i odatle je vodio rimski put od Cavtata, gdje je bila velika luka na Jadranu, rimski put do Sirbijuma, Sremske Mitrovice, glavnog grada rimske Ilirije i jedne od prestolnica carine. Jakov prolazi kroz Trebinje, Bileću, Avtovac, Loznicu i dolazi na Savu, dolazi u Mitrovicu, u Sirbiju. U svim tim mestima, prema starim ustrojstvima, bile su mezulane. Mezulane bile su neka kao danas moteli. S tim što je u tim mezulanama bili su konji, putnik koji dolazi na konju mogao da ostavi konja u toj mezulani, uzme odmor na konja i produži do sljedeće mezulane. Tu je mogao da se okrepi, da nađe hranu, da se odmori. Jakov stiže u Mitrovicu, u Sirbiju, 34. godine za živoga Hrista. I tu osniva prvu crkvu u Evropi i postavlja prvog episkopa, svetog Andronika, koga je doveo iz Jerusalima sa sobom. Kaže se da je Jakov propovedao još u nekim mestima i da je ostavio propovednike kuda je prolazio. Sigurno na ovom putu Epidaurus Sirbijum da je ostavio neke propovednike, kojima mi ne znamo imena, jer je sve to loše zabeleženo i loše zapamćeno. Jakov se vraća u Jerusalim i 44. godine on je pogubljen zbog propovedanja hrišćanstva. Prvi apostol koji je pogubljen bio je Jakov Zabedeje. Episkop sveti Andronik je postavljen za Iliriju, ne samo za Sirbiju kao grad, nego za Iliriju, znači za sav ovaj prostor. Mi ne znamo tačno kako je poginuo sveti Andronik. Rimljani su ga ubili zbog širenja hrišćanstva, jer su tu veru oni smatrali nekom suviše revolucionarnom, koja remeti njihov sistem i njihovo versko ustrojstvo, gde je važila Maxima Pax Deorum, to je mir bogova,
gdje su bogovi svih naroda bili prihvaćeni i priznati, pa ko je teo da ih poštuje, ko nije morao. Ali ovaj propoved hrišćanstva bio je nešto drugo. 42. godine Sveti Petar dolazi u Dalmaciju da nastavi tamo gdje je Jakov stao. Rimska Dalmacija je bila od Istre do Skadra, i Skadar je bio u Dalmaciji, do Rasa i do Sirbijuma na Savi, do Mitrovice. Znači, nikakve veze sa današnjom Dalmacijom. To je jedan sasvim drugčiji prostor. Petar se zadržava oko godinu dana, 42. godinu, i 43. godine odlazi iz Italiju za Rim, da tamo počne propoved hrišćanstva. On je ostao u Rimu neko vreme i onda je morao da napusti Rim, jer je imperator Klaudijus zabranio Jevrejima da borave u Rimu, jer su Jevreje smatrali kao zaverenicima. I on ostavlja svog učenika Lina da propoveda hrišćanstvo u Rimu. On dolazi u Ravenu, iz Ravene prelazi u Srbiju i ide u Sirbiju, ne dole na jug, nego na sever. Dolazi ovde u Mitrovicu i postavlja novog episkopa sa činom arhijepiskopa, Svetog Epeneta, koga je on doveo takođe, sa izričitom najavom da je on verski starešina za prefekturu Ilirik. To odgovara jednom stanju arhijepiskopa za Ilirik. Petar je bio u Podunavlju, prošao je kroz tadašnju Trakiju i kroz Malu Aziju, otišao je u Jerusalim na sabor koji je držan 52. godine. Međuvremenu, Sveti Pavle je bio već došao u srpske zemlje, bio je već u Raškoj i 54. godine postavlja svog učenika Tita za episkopa u Rasu. Tit je tu podigao crkvu, nađeni su temelji te crkve, on se lepo danas vide. Za Tita je interesantno to što svi kažu da je on bio po poreklom Jazik. Jazigi, to su Srbi iz Bačke, između Tise i Dunava. To je ime koje je prethodilo nazivu Slovenije. Jazigi su oni koji govore jezik, koji se sporazumevaju. Imamo mi taj naziv Jazigi i na drugim mestima, ne samo u Bačkoj. Tit vrši propoved na srpskom jeziku. On je Srbin. Kada je uspeo u Rasu, apostol Pavle ga šalje da preuzme celu Dalmaciju, današnju veliku rimsku Dalmaciju, i od 55. do 61. godine Tit propoveda po Dalmaciji. I on se smatra apostolom Dalmacije, da je najviše doprineo na organizaciji crkve, na širenju hrišćanstva u ovome delu. Međuvremeno se pojavljuje Neron. Od 54. godine do 68. godine vladao je Neron, jedan od najgorih, najluđih rimskih imperatora, koji je palio Rim da bi uživao u požaru i koji je strašno progonio hrišćane. U vreme Nerona nisu smeli na ovim prostorima da imenuju nijednog episkopa, odmah bi ga ubili. Ali su bili propovednici koji su išli i propovedali veru među narodom. Među tim propovednicima gotovo svi su bili poreklom Srbi. A to se razume zbog jezika, jer nije bilo isto jednom narodu propovedati veru na njegovom maternjem jeziku ili na nekom stranom jeziku. To je bila ogromna razlika.
I zato su ti propovednici imali veliki uspeh među Srbima, jer su svi govorili srpski. Pavle dolazi u Dalmaciju 57. godine, ali Pavle je već bio u Makedoniji, prošao i Grčku i onda je došao u Dalmaciju i to je vreme kada je Neron besneo i oni su morali da se kriju. Kod Trebinja ima jedna pećina, čuvena Pavlova pećina, gdje su se oni krili, gdje su u toj pećini ima izvor, koji je 218 metara dugačka pećina i u centralnom kružnom delu ima izvor vode, tu su krštavali i propovedali. I u reci Trebišnici su krštavali, zato sveti Nikolaj Žički je rekao da sveštenici ne smiju da osvete vodicu koja je iz reke Trebišnice, to je sveta reka kao Jordan. Tu su apostoli krštavali hrišćani. Mogu da svete vodu iz drugih izvora, ali ne iz reke Trebišnice. Zašto Trebinje i Trebišnica? Trebinje je bio centar pobune srpskih plemena protiv rimske vlasti 6. godine pre Hrista, pa se ona završila 9. godine posle Hrista kompromisom i čuvenom nagodbom, kada su Rimljani Srbima priznali rimsko građansko pravo da bi oni prihvatili njihovu vlast. To je ta čuvena nagodba između Bata i Tiberiusa. Na trijumfu u Rimu, na trijumfalnim kolima stajali su jedan pored drugoga Tiberius i Bat. Od tada počinje važnost Srba i Srbije u Rimskoj imperiji, jer kao novi rimski građani morali su da služe u legijama. Kvalitet srpskog vojnika odmah je odneo prevagu i postali su glavni element vojske Rimske imperije. Zašto su apostoli prvo išli na Srbiju? Ima razvoj u tome. Srbija je već tada bila u njihovo vreme jedna od najvažnijih pokrajina u Rimskoj imperiji. Ispred svih ostalih. To je jedan razlog. Drugi razlog je što su svi apostoli znali, kako kažu, aramenski, pisali na aramenskom, a to je srpski. Zbog jezika imali su lakoću sporazumevanja i propovedanja vere kod Srba. Petar dolazi iz Jerusalima, dolazi lađom u Epidaurus, dolazi u Trebinje, gde se sastaje sa Pavlom i oni odlaze za Rim. U prolazu sveti Pavle je propovedao na reci Krki, gde je sada manastir Krka. Bila je jedna tabla sačuvana iz tog vremena, gde je u stihovima bilo zapisan propoved svetog apostola Pavla na tome mjestu. Čuvao se u manastiru Krki kao jedna svetinja i sad ne znam sa ovim događajima šta je sa tom tablom bilo. Kao kada je 61. godine sveti Pavle poslao Tita na Krit da uredi crkvu, njega je zamenio Ermija od 62. do 68. godine, koji nije imao titulu episkopa, nego samo propovednika, jer to je još bilo Neronovo vreme, i većinom je boravio u 3 grada, Trebinju, Naroni i Solinu. Ali išao je i do Sirbijuma, koji je bio centar hrišćanstva u toj rimskoj Iliji. U Rimu Neron hvata Petra i 64. godine ga obesio u svome vrtu. Pavle se nekako izvukao do 67. onda je i on bio posečen. I oba su. Petrov učenik Domno. Domno je rođen u Antiohiji, ali od oca Srbina i od majke Srpkinje poreklom iz Makedonije. Domno dolazi kao jedan od učenika Petrovih u Dalmaciju i propoveda na srpskom jeziku.
Kad je Neron umro, 68. godine, onda je domno postavljen za prvoga episkopa Solina. I tu je ostao kao episkop do 107. godine, kad je u vreme cara Trajana pogubljen. Domno je imao ogromni uticaj na razvoj hrišćanstva kod nas, jer je to bio čovjek naše grane, našeg roda, koji je bio vrlo učen, a koji je znao da propoveda narodu tako da ga narod razume. Dioklecijan, rimski imperator, 284-305. bio je jedan od progonitelja hrišćanstva. Kod Dioklecijana i drugih srpskih careva u tadašnje vreme postala je jedna pogrešna ideja o hrišćanstvu. Oni su mislili da je to jedna jevrejska jeres i zato su ga progonili. Ne zato što bi ga oni razumeli, što bi bili protivni učenju hrišćanstva, nego su imali predrasude unapred stvorene i zato je bio strašan progon hrišćana. Galerije, također Srbin, je postao tetrah kad je Dioklecijan podelio imperiju na 4 dela. 294. godine, imperator 305. ili 311. Galerije je stolovao u Sirbijumu i tada je Sirbijum zvanično proglašen za materna urbem, prestolnicom carevine. Galerije nije bio progonitelj hrišćanstva, čak šta više zajedno sa Likinijem, opet jedan Srbin koji je poreklom bio iz današnje Hercegovine, iz Potemija, tamo je pleme Likina. Oni su 311. godine u Srbici, današnja Sofija, ona se zvala Srbika, Srbica, u to vreme, doneli jednu naredbu da se hrišćani ne progone, da se ne ubijaju, da se hrišćanstvo toleriše. To će brzo uroditi plodom i već 313. godine u Milanu čuveni edikt koji donosi Konstantin i Likinij. Po tom ediktu hrišćanstvo je izjednačeno u pravu sa ostalim verovanjima u Rimskoj imperiji, ozvaničeno, legalizovano. Od tada počinje naglo širenje hrišćanstva po celoj imperiji i organizacija crkve. Do tada organizacija crkve je bila samo delimična, tu i tamo, u pojedinim mestima. Od tada ona počinje da bude opšta na teritoriji cele imperije. Kod Srba, gde je stvorena prvogena hrišćanska crkva, prvi episkop, prvi arhijepiskop, uopšte uvaseljeni. To su znali i u 10. veku Papa Jovan X piše Mihajlu Humskom i kaže mu: vaša crkva je primogena uvaseljena. To je bio ogromni primat za Srbe i za srpsku crkvu. Ali odmah se uviđa od strane političke vlasti moć nove religije, da je ona moćna poluga za vladanje i za dominaciju i počinje otimanje okormilo te religije, ko će da tu silu upotrebljava za svoj račun. A imperatori koji su bili u Carigradu, to je produžetak direktan Rimske imperije, samo to istočni deo, zapadni deo je propao. Oni su zadržali pravo da postavljaju episkope i arhijepiskope u celoj imperiji, na celoj teritoriji bivše Rimske imperije i onoj teritoriji koju oni nisu tada kontrolisali. Pape u Rimu su postavljali carevi iz Carigrada i njima su bili odgovorni. Nisu oni ispuštali tu polugu moćnu uticaja. Kod nas u Srbiji
Srbija se oslobodila i postala nezavisna i moćna država od 490. godine. Srbi hoće da imaju svoju crkvu, nezavisno od svih drugih. Braća smo po veri, ali mi imamo pravo na to. Mi smo primogenaca. To dolazi do strašnog sukoba sa Carigradom i sa Rimom. Srpsko sveštenstvo se bori za očuvanje svoje autonomije, svog delovanja i 530. godine održava se crkveno-narodni sabor u Solinu koji zakazuje episkop Honorije III. Na tom saboru on je unapređen za arhiepiskopa Ilirije. Jer šta je bilo sa arhiepiskopijom u Sirbijunu? Ona je bila arhiepiskopija Ilirije od Svetoga Jakova pa do Atilinih ratova. Kada su bili ti Atilini ratovi, to veliki nemir, veliki u Podunavlju Posavini, to je Carigrad iskoristio da prebaci sedište arhiepiskopije za Iliriju u Solun, koji je bio u vlasti Romeje, Rimskog carstva, van Srbije tada. To Srbi nisu rado videli, zato Honorije III. Organizuje ovaj crkveno-narodni sabor, proglašava se arhiepiskopija, organizuje se crkva potpuno samostalna. 2 godine kasnije, 532. drugi sabor koji potvrđuje odluke prethodnog sabora, Srbi dobivaju potpuno svoju nezavisnu crkvenu organizaciju. Ovo ne može da trpi romejski svet i romejska imperija i Justinijan 535. godine napada Srbiju sa glavnim ciljom da uništi arhiepiskopiju. Jer kad nisu mogli da dominiraju nad Srbima političkim sredstvima i vojnim, jer se Srbija otela, onda su nastojali da preko crkve drže Srbiju pod kontrolom. I to je bio rat koji je trajao 13 godina, završio se pobedom srpskog oružja. Ali Justinijan, uz pomoć tadašnjeg rimskog pape, koga je on i postavio tamo za papu, stvara paralelnu arhiepiskopiju za Iliriju 549. godine i postavlja jednog arhiepiskopa koga Srbi nikad nisu priznali. Ali ostalo je to, jer su oni štitili, to je bilo u njihovoj teritoriji i od toga je nastala Pećka arhiepiskopija i katolička barska nadbiskupija, jer u to vreme kada su oni postavili tu arhiepiskopiju za Iliriju, crkva nije bila podeljena. Zajedno je to poradio car Justin i rimski papa. Mi imamo jedan period teške borbe za slobodu i samostalnost naše verske organizacije i tek će Sveti Sava da uspe da potpuno oslobodi srpsku crkvu i postavi je na svoje noge. Zašto se kod nas malo zna o onome što je bilo pre Svetog Save? Pa kao i sve drugo, neukost, nebriga, aljkavost. Danas imamo neke ljude koji slove za vrlo učene, za vrlo korisne, koji počinju sa Svetim Savom srpsku crkvu. Nije tačno. Nije tačno. 1000 godina oni brišu. 1000 godina temelja hrišćanstva kod nas i kako se ono razvija. Nisu svi Srbi prihvatili odmah hrišćanstvo. Iz 2 razloga. Jedan razlog je bio što je hrišćanstvo bilo njima vrlo slično njihovoj staroj veri. I drugi razlog je bio taj
što su Srbi teško prihvatali da menjaju svoje običaje. Više su držali do običaja nego do vere. Ima ona izreka, bolje da nestane sela nego da nestane običaja u selu. Car Konstantin je to znao i video. On je, da bi približio hrišćanstvo narodu uopšte i srpskom narodu posebno, uveo srpske običaje u hrišćanstvo. Na prvom saboru Nikejskom. Zato mi imamo niz stvari kod nas, kao pravoslavaca, koje nema u drugim crkvama, ni u drugim narodima. Naš je Božić različit, naš je Uskrs različit, naši sveci su različiti. Mi imamo dosta svetaca koje smo hrišćanizovali, koji su bili naša stara božanstva i verovanja. Nekima smo promenili ime, a nekima nismo promenili ni ime. Naprimer, gromovnik Ilija. Svi ga dobro znate. Kod starih Srba Ilija je bilo ime ne za jednog boga, nego za vrhovnog boga. Bez obzira koji je bio. Ilija je bog gromovnik, vrhovni bog gromovnik. Kao takvoga imali su ga i na Bliskom istoku. Kada su Vardun, koji je Nino Belov stvorio kao centar svoje imperije, glavni grad, preimenovali, oni su ga nazvali Bab Ilanu, Ilina vrata, vrata Ilije. A Hristos na krstu, njegove posljednje reči su bile ile, zabvenjani li mi mija. Ilija, zapostavili me. Ja sam imao muke da razumem ovo, zapostavi me, to obično prevodu kao zaboravili me, neće biti, nego zapostavili me, i našao sam kod Jovana Rajića da je to stari srpski izraz u tome obliku. Što znači, posljednje Hristove reči bile su na srpskom jeziku. Hvala vam. Možemo samo da pogledamo ono što gledamo svaki put, ali nije na odmet da pogledamo. Evo, ovo su, kao što ste pročitali u prethodnom tekstu, znači ikone, najstarije ikone koje se nalaze u relikvijama u Vatikanu ili u Srbu, da ne dođu do očiju javnosti, dve najstarije ikone pisane isključivo na srbici, na srpskom jeziku. Vidite prvu, evo je druga. Znači, do njih smo došli s pomoć našeg prijatelja, gospodina Milenka Nikolića iz Nemačke, inače praktično ne mogu nigde da se nađu. Samo ih spominje, kažem, gospodin Pešić, a evo, on se setio u jednom trenutku da ih posjeduje u svojoj zbirci i doneo nam ih je tako da mi možemo da vam prikažemo, imate niste priliku da vidite. Znači, dve najstarije ikone iz hrišćanstva koje su sakrivene u Vatikanu. A znate i sami da je masa tih hrišćanskih krstaških pohoda bila pre svega zbog toga da se pokradu relikvije iz istočne crkve i da se prebace u zapadu, ne bi li se pokazalo koja je starija. Gospodin Nikolić, koga sad spominjem, znači je danas i molio me da vam nešto pročitam, ali ja se ne bih na tome zadržavao, radi se samo o tome da je on nešto hteo da potkrepi vezano za hrišćanstvo, a vezano je za ono što smo prošli puta pričali i Grcima i Srbima, znači o osnivanju meteora, manastira meteora, znači to su praktično bila jedna crkva, posle čega su to osnovani manastiri i to su opet osnovali Nemanjići. Znači, Grci sebi to pripisuju. Znači, čućete to je od gospodina Nikolića, kada dođe za mjesec dana, imat ćemo predavanje, tako da ćemo to potkrepiti sa masom podataka. Ja bih samo još pogledao ovde prva pojava krsta, naših ocila kod Srbone, da to pogledam, možemo sljedeći snimak. Ovo je gospodin Deretić govorio, znači opet srpski krst kod Asijskog cara. I evo ovo smo imali, mogu bi to gospodin Deretić da prokomentariše, to smo imali na jednom predavanju kad se pojavilo u novinama, najstarija crkva koja je pronađena, znači sa
simbolima, recite nešto samo o tom. Simboli ranog hrišćanstva bile su dve ribe, to je ono po Hristu koji je sa dve ribe nahranio onaj narod, veliki narod. I sve do Jelene, žene cara Konstantina, koja je bila Srpkinja sa Hvara, ona je otišla u Jerusalim i našla je deo krsta na kome je Hristos bio razapet i ona je taj krst podigla i to tada se računa uspeće časnog krsta i krst postaje simbol hrišćanstva. Krst je kod nas Srba bio simbol nekoliko milenijuma ranije i mi ga nalazimo svuda kao naš simbol i u grbovima, a i u izražavanju prirodnih pojava također. Mislim da nemamo više što možemo se vratiti nazad. Gospodin Deretić je spomenuo i Justinijana, je li tako? Da. A njegovo pravo ime je bio Upravda ili Pravda, znači bio je Srbin rodom iz Peći. Iz Peći. Znači to da kažem, znači opet je Srbin udario na Srbe, nažalost. To nam se provlači kroz vekove, ne daj Bože više. Samo jednu stvar, Justinijanov glavni vojskovođa bio je Srbin Velizar, čuveni Velizar, koji je osvojio Severnu Afriku i kad je završio razna ratovanja, došao je u Carigrad i bio je na neki način odbačen da je morao da prosi i ostala je čuvena izreka dajte obol Velizaru. Sad bi mi po našem starom dobrom običaju prešli na postavljanje pitanja. Ima tu nekih lica koje su mi draga, koje su se pojavila posle duže vremena. Koliko se dugo nismo videli? Više se vidi, možda i 2 godine. Izvolite. Sad ću vam dati reći, samo malo do gospodina Čunika. Izvolite, Marjanović. Ja imam jedno pitanje u vezi što ste rekli za crkvu u Sremskoj Mitrovici 34. godine. Rekli ste da za vreme živog Hrista, a Hrist je živio 33 godine. Tako da, samo to, mislim, rekli ste 34. godina, kako onda za vreme živog Hrista, kako onda živio 33? Pošao je za vreme živoga Hrista. Pošao? Pošao. Gospodin Petrović, još ste vi nešto? Ja ne bih imao pitanje, ja bih samo ovde se priključio i da sam ponosan i srećan što smo se ovako umasovili i kako mi se izgleda da smo se malo više osrbili. Svim da vas pozdravim, da vam pozdrave iz Minhena, od društva Milević uputim i veoma mi je drago da vidim da je toliko interesovanje. Hteo bih samo da dopunim po pitanju ove tematike večeras. Naišao sam na jedan časopis koji se izdaje u Vašingtonu, PM History, gde je zapisano da je Sveti Nikola bio Srbin. Mislim, to stoji i u Starom i u Novom Zavetu, uopšte ništa nije novo. Ali je novo to kada je sahranjen bio u jednoj pećini, tu je bilo jedno jezero pored pećine i da je ta voda bila lekovita. Međutim, Rimljani, pirati rimski, oni su ukrali mošti Svetoga Nikole i sahranili ga u Bariju, gde i danas na placu Barija i iskopali su Dunav 100 metara ispod morskog nivoa. Taj bunar su napunili slatkom vodom sa jednim određenim ciljem, znači da komercijališu telo, odnosno mošti Svetoga Nikole, što doprinosi veliki novac Vatikanu. Isto tako opisuju put i kuda je prorokovao Sveti otac Nikola, to je jedno. A s druge strane, na jednom od najeminentnijih nemačkih kanala, to zove TV Fenix, ako neko ovdje ima satelitsku antenu kući, može da ga uhvati. Znači, od 12 sati naveče do 6 sati ujutro, vrvi od antike, oni opisuju jedno, ajde da kažem, 80% istinu, samo ne mogu nikako da prevale preko jezika, da kažu da su u pitanju Srbi, bez obzira kako su Geti, Gepidi selili do Rumunije, kako su dolazili do Trakije, kako su dolazili do Dalmacije. Oni su sve opisali, samo su Srbiju preskočili, očito da se radi o jednom istorijskom falsifikatu, što uopšte ne čudi to. Evo, samo za toliko. Ja bih
želeo da nam uvaženi profesor objasni samo odakle ta premisa koja se pominje u istoriji naše Srpske pravoslavne crkve, da je Sveti Sava na osnovu crkve Svetog Petra u Rasu praktično dobio pravo da Srpska pravoslavna crkva dobije autonomiju. Da li je to bio neki politički potez od strane Svetog Save i da li on znao za ovu 1000-godišnju istoriju Srpske crkve o kojoj smo čuli večeras? Ja vam pouzdano mogu reći da je Sveti Sava znao. Nije on dobio na osnovu crkve u Rasu, jer to nije bila arhijepiskopska crkva, ali je dobio na osnovu crkve u Sirbiju, to je u Mitrovici. Kao prve arhijepiskopije hrišćanske i prve episkopije hrišćanske, to je bilo težina zahteva. A da vam još jednu stvar kažem, nisu oni poštovali taj primogenat srpski u crkvi, nego je tada Romeja bila u vrlo lošem stanju, pa da ne bi izazvali sukob sa Srbima, oni su bili popustili i na ovoj verskoj liniji. Zato je Sveti Sava mogao to dosta lako da dobije, a ima i drugih podataka. Izgleda mi da je Sveti Sava bio jako puno podržan od nekih viteških redova hrišćanskih, jer je on gradio crkve koje kuda po svetu, što naravno sam nije mogao bez nečije pomoći. I onda se misli da je tada već postojao jedna vrsta templara koji nisu bili pod pokroviteljstvom pape, nego je to bila neka opšta hrišćanska ideja koji su pomagali za podizanje hramova hrišćanskih. Njih je papa i francuski kralj su ih uništili jer nisu bili poslušnici papini i njihovu imovinu zaplenili i tako dalje. O tome nećemo dalje da širimo, ali je sigurno da je Sveti Sava uživao podršku jednog broja tadašnje evropskih vitezova u tom svome poduhvatu. Hvala. Mogu samo da dopunim još nešto. Mladi kolega je rekao Hrist. Mi Srbi ne izgovaramo to ime tako, izgovaramo Hristos. I pogledajte na svim ikonama, mislim, onaj krstoliki znak na kome piše Isus, Hristos, nikad, pobedilac. Znači, treba da znate da je Hrist u stvari jedna podvala katoličke crkve kojom unijati Srbe i ove slovenske narode. I to je episkop Zahumski čak pisao o tome, postoji jedna knjiga koja piše Hristos, ne Hrist. Znači, treba da pročitate te stvari. To je samo pravilnost izgovora. Hvala, izvolite dalje. Pitanja? Gospodine profesore, šta možete da kažete o knjizi Krvna linija Isusa Hrista od engleskog naučnika Lawrencea Gardnera? Ja tu knjigu nisam čitao celo, ali sam je čitao u izvodima koji su objavljeni 1996. godine u Večernjim novostima. On je tu naglasio da je na osnovu proučavanja kumranskih spisa nađenih u 11 pećina u blizini Mrtvoga mora, zatim na osnovu spisa nađenog u selu Nag Hamadi, čini se, u Gornjem Egiptu, došao do novog ključa za tumačenje evanđelja i onda je celu sadašnju nauku o Isusu Hristu i uopšte o hrišćanstvu okrenuo na glavu. Posle toga usledio je okrugli sto Večernjih novosti na kome su organizovali ga Sinod Srpske pravoslavne crkve, gde su naglasili da je cilj Lawrencea Gardnera da je njegov rad u funkciji stvaranja novog svetskog poretka i uništavanja svih religija, prvenstveno hrišćanstva, da bi se stvorila jedna svetska religija. Katolička crkva je to oćutala. Eto, toliko, imao bi bezbroj pitanja da postavim iz te knjige, ako ste čitali, ako niste, onda
Ovako, ovaj anglosaksonski svet, oni imaju bezbroj crkvenih organizacija i crkava tog protestantskog reda, imaju razne nazive, razna imena, neke razlike u njihovom bogosluženju postoje, sve su to blago, a tačno rečeno, obične sekte. Sve to što oni pišu, tumače na razne načine, ima prevashodno za cilj uništenja i razbijanja pravoslavlja. Nedavno je jedan Rus rekao, Zapad smatra pravoslavlje za svog glavnog neprijatelja. Zašto? To je vera istine. Oni ne vole istinu. I mislim da se ne treba osvrtati na te njihove priče, komentare i tako dalje. Kad bi mi bili isto toliko pokvarni koliko i oni, mi bismo mogli da napišemo ko zna koliko knjiga i da izvrnemo ko zna koliko priča da podbacimo njima kao neke nove verske pojmove. Mi to ne radimo, oni to pokušavaju, ali mislim da se na to ne treba osvrtati. Hvala. Ima li dalje pitanje? Izvolite. Gospođa Mira. Ja imam par pitanja. Nemojte puno. Neću puno interesantno. U vezi rođenja Hristovog. Zna se da nije rođen u Vitlejemu. Ja imam informaciju sa 2 mesta. Rođen je na Kosovu, na Ubu, Laba i Sitnice. Po majci je bio Srbin, a to se vidi u jednom manastiru kod nas, kad se uđe na portalu, sad sam ja zaboravila, bila sam na apsolventskoj ekskursiji, da li Studenica ili Dečane. Naslikano je rođenje, pa propovedanje, pa rasveće, pa potomci, pa lepo piše Nemanjić. On je po majci Nemanjić. I zašto niko neće da kaže njegovo pravo ime? Jer Isus Hristos nije ime, nego titula. A zna se kako mu je pravo ime Manojlo. Pa su oni okrenuli na aramejski Emanuil. Imali su i vrlo jake intelektualce. Može biti najučenije u 18. i 19. veku. A kod njih se pojavilo nekoliko vrlo jakih, prvi enciklopedista Ugolino je nadmašio sve enciklopediste sveta, nikoga nije izjednačio. O njemu se i ne govori. Ja sam kod njega našao takve stvari za nas da sam se krstio od čuda. A onda Farlati, koji je napisao Illyricum Sacrum, opisao početak hrišćanstva, apostolsko vreme kod nas, u 6 tomova. Nenadmašan poznavalac svih mogućih događaja, detalja, geografije, svega. Farlati kod nas nije poznat, samo se zna za njegovo ime. Njegovo delo je na latinskom jeziku i koliko ja znam, ja sam jedini u Beogradu koji je mogao i koji ga je čitao. Niko drugi ga nije nikada ni tražio. A onda tu je i Boman, tu su 2 Francuza, ima i nekih Italijana, ima i nekih Engleza, ali osnov znanja sam crpeo iz Venecije. Hvala. Izvolite. Gospodine Deretiću, zašto Gospodin Pantić. Zašto Grci za zlato kažu hrizo ili hrizos? Hrizos. Jer možda znate? Ja ne bih mogao da vam kažem baš zašto. Zašto za pivo kažu zitos ili žitos? Zato što je Hirana zlato na arijskom, ima onaj čuveni onaj Hiram iz Tira, Solomonov onaj zlatar. Pa onda, recimo na asirskom se huraču kaže zlato, to je srbizam u grčkom, odnosno u jelinskom, pardon. Hvala. Imate dalje pitanja? Mladi gospodin. Spomenuli ste Atilu u jednom trenutku. Interesuje me kakav je bio odnos Atile prema pokrštenim Srbima. Atila nije progonio hrišćane. Bio je potpuno tolerantan. Među njegovim vojskovođama bilo je Srba hrišćana.
sve njegove vojskovođe bili su Srbi. Među njima bilo je hrišćana. Jedan veliki deo Srba Dakije primio je hrišćanstvo odmah u vreme Petra, Pavla, Matije. Matija je bio u Šumadiji i do Podunavlja, a onda je Andrija prvozvani prošao kroz Srbiju pa išao do Ukrajine. Oni su primili hrišćanstvo i hrišćanstvo koje je crkvu organizovao episkop Arije, a čuveni arijanizam koji je odstupao od nikejske dogme i osuđen. Ali ti Arijevci bili su isto hrišćani. Atila nije ulazio u to. Koliko se zna, nema nikakvog traga. On je to jednostavno, da li on bio hrišćan ili nije, ima jedno čudno ponašanje kad je došao papa rimski predanj da ga moli da poštedi Rim. Atila ga je lepo primio i rekao mu, neću da diram vaš grad, idite. Pitao sam to iz prostog razloga što postoji delo Aleksandra Fomića Vertmana, Atila i Rusija u 4. i 5. veku. Tu on spominje, navodi u stvari da je Atila u stvari bio oslobodilac Evrope. Znači da je on od Rimske imperije oslobađao Evropu. Porobljen. Ja to znam da je bio kijevski knez, veliki kijevski knez Atila, to je i meni poznato, i da su sve njegove vojskovođe bili su Srbi. I da je sahranjen po srpskim običajima. I po srpskim običajima je sahranjen. I otac i brat mu nose srpske imena. Da. Pa to mu je to. Taj period istorije nije dovoljno istražen. Mi ćemo sigurno uspeti to da rasvetlimo. Ne može brže. Mnogo je toga. A i on nosi srpsko ime. Atala je ime božanski pridevak srpski. Ali se on javlja i na drugim stranama. Ima recimo jedna princeza jevrejska koja se zove Atalija. Pa se onda to ime javlja u Pergamu, pa na raznim stranama. Ali je to srpski pridevak srpskog božanstva. Koja su imena njegovog oca i brata? Vlada i Ostoja, koliko ja znam. Deda Jarovit. Deda Jarovit. Jarovit, ne znam mu za dedu. Zna gospodin Perac. Evo, izvolite, samo gospodine Skaj, izvolite. Pa, o jednoj temi je bilo diskusija globalizam sa nekim Amerikancima i mene su pitali zašto Srbi mrze globalizam. Ja sam ovako više iz šale rekao, pa to je srpska reč, a mi znamo šta znači. I preveo sam da to znači šteta, ja znam da moji su preci govorili globa, šteta. Da, odlično. Evo, naše goste iz Lazarevca da čujemo, izvolite. Prvo da pozdravim profesora i da mu se zahvalim na ovoj divnoj večeri, vas također koji su ovdje prisutni. I pošto sam ja informatičar po struci, imam nekoliko ovako informacija pa bih želeo da profesor prokomentariše. Znamo da je u Sirmiju bio jedan od glavnih gradova Rimske imperije. Postoji podatak da je tamo postojao stadion dužine 550 metara na kome su se odvijale velike trke njihovih bornih kola, čak i da je osnova za Spartaka, o kome se priča puno, u stvari uzeta od jednog gladijatora iz Sirmije. To je jedna činjenica. Druga, imao sam prilike 1981. godine da sretnem jednog gospodina koji je ovdje u vašoj blizini, koji mi je tvrdio da je video Bibliju u jednom od manastira na ostrvima Dalmacije koja je napisana na srpskom jeziku. Uzgled, koliko ja znam, najstariji prepis Biblije datira u 10. vek. To bi bio ovako neki drugo zapažanje. Treće zapažanje, interesantna je priča o Marviju Orbinu, Dubrovčaninu i njegovih 281 strana u koje se tiču istorije Srba,
koje nisu, koliko ja znam, nikada prevedene, ali jedan deo te knjige je preveden. Na tome insistira gospodin Kolundžija stalno da spominjemo to da ta knjiga nema prvih 200 i... 208, ja znam. 241. Hvala vam, popravit ću informaciju. To su ovako neka zapažanja koja bi možda mogla da se prokomentarišu, ima mnogo toga i naravno ovako možda za kraj jedan isto komentar. Šta je sa religijom Boga Mitrasa koja je stara opet po nekim saznanjima preko 40.000 godina i početak inkvizicije koji datira u 13. ili 12. vek u Južnoj Francuskoj, koji u stvari bio progon tih, da kažem, nosilaca te religije i do danas nije završen. Hvala vam i ja se izvinjavam. Hvala gost, imali ste pravo malo više da pričate. Ovako počet ćemo od Marva Urbinija. Knjiga Marva Urbinija je jedno pošteno napisano istorijsko delo. On je kao katolički sveštenik dao pristup u arhivu u Vatikanu i napisao je knjigu po savesti kako je valjda mislio da treba da piše. On je zbog te knjige izbačen, izopšten iz katoličke crkve. Njegova knjiga je stavljena na indeks, to znači zabranjena. A kao neka vrsta utuka na njegov rad došlo je 10 godina kasnije spis zakačen za ime Konstantina Porfirogeneta, koji je objavljen u Lyonu u Francuskoj. Da ga nisu Dubrovčani štitili, on bi bio čak i spaljen, pogubljen, zato što je govorio istinu. A ovde u našoj Srbiji, gde kao što znate, sve se može ako ne govori o Srbima. Ako govori o Srbima, ništa ne prolazi. Oni su taj prvi deo koji ruši sve njihove laži i priče jednostavno preskočili. Kako to da objave, mora sami sebe da saseku. Pa su počeli tamo od kasnijih vremena gde više on njih ne ruši. Zbog toga sam ja njih nazvao ne ljudi jedne knjige, nego ljudi pola knjige. Što se tiče mitraizma, mitraizam je bakizam, to je samo ime razlike i to ime se razvilo u mediji. Koliko je star bakizam, toliko je star i mitraizam. A pošto je bak jedan od prvih bogova i od prvih verskih koncepcija zemljoradničkog stanovništva, možemo to slobodno da vežemo za razvoj zemljoradnje. Pa onda dalje ga zvali bakizam ili mitraizam, nema mnogo razlike. To mu je jedno te isto. To su te, mislim da se tiče progona, tih progona je bilo, Rimska crkva se uspostavila kao naslednik Rimske imperije i ona je zaista i vladala. Znate li vi da su imperatori svete Rimsko-germanske imperije dolazili bosonogi u ritama pred rimske pape i klanjali se i molili za oproštaj. To je takav odnos bio. Hvala. Evo sam sad da pokažem, ovo sam dobio od gospodina Kolundžije, ne kaže da ne nosim to sa sobom, znači to je originalna naslovna strana te knjige, Kraljevstvo Slovena, i ovde da bi nas spasili, naši akademici pišu kako knjiga počinje od 242. strane, ono što piše ispred tu ništa nema, razumete, važno, i ne treba da izučavamo, da se zaglupljujemo, nego tek od 242. strane ovako izgleda. U ime naučne istine. Da, u ime naučne istine. Znači, nešto strašno, samo zato što gospodin ovde, što se piše, znači, o Srbima i uopšte o našoj istoriji. Znači, naučna inkvizicija. Isto gost iz Lazarevaca. Da. Gospod iz Lazarevaca, izvolite. Dobro reče, ja bih iskoristio priliku da vam se zahvalim na ovakvu prijatnom gostoprinstvu u prvom mahu etničkom pokretu grada Novog Sada sa kojima dugo godina sarađujemo i svima vama, sađenima. Hteo sam da iskoristim priliku da pitam profesora da li može nešto da nam kaže o crkvi Staroj Pavlici koja se nalazi u dolini Ibra i koja je, da kažemo, jedan od sačuvanih materijalnih dokaza da je na ovim prostorima hrišćanstvo bilo zastupljeno i pre, znači, Svetog Save. Smatra se da je crkva iz 9. veka, a sad ako
ja nemam potpunu informaciju, profesor nek ispravi i nek kaže svojstva znanja. Ja mislim da je ona dosta mlada crkva u poređenju sa manastirom Tvrdošom, gde je arheolog Đorđe Janković vršio istraživanja i našao da su kosturi sahranjeni unutra crkve, sveštenici iz 4. veka, iz vremena cara Konstantina. Onda manastir Petra i Pavla, takođe u polju kod Trebinja, u Crnču, ima stari manastir koji je porušen i pokraj njega podignut novi manastir. Kada su nešto dograđivali u tom novom manastiru, našli su u priprati novac cara Konstantina. A onaj porušeni je stariji. Znači da je to iz apostolskog vremena, to je iz 1. veka. Ispred pećine, Pavlove pećine takođe imaju temelji jedne crkve koja je porušena i nije tu još niko istraživao, ali se smatra da je ta crkva bila tu kada su oni bili koristili tu pećinu, kada su dolazili tu da se sklanjaju, da je ta crkva tada napravljena. Pouzdano se zna da smo mi od 4. veka imali više crkava, a ova crkva u Rasu, Titova crkva, ona je iz polovine 1. veka. Prema tome, samo neznalice koje nisu bili u stanju da shvate o čemu se radi, mogu da pričaju drugčije. Ja sam pre godinu i pol dana bio na jednom naučnom simpozijumu o Nikiti iz Remezijane u Beloj Palanci i manastir koji je Nikita podigao u 4. veku je još živ. Muški manastir podigao je 2, ženski manastir koji je bio u Varoši i muški manastir van grada u jednom lepom živopisnom predelu. Taj manastir je još uvek naseljen i on je obnovljen u vreme cara Milutina, u vreme kralja Milutina je obnovljen, bio je dotrajao, jer je već bio dugo vremena u upotrebi i onda je ta obnova dodala neke elemente arhitekture nemanjičkog doba. Ali ispred manastira, ja sam tu razmatrao sa jednim Norvežaninom koji je došao kao stručnjak iz univerziteta iz Osla i jednim Amerikancom koji je došao da priprema tezu, doktorsku tezu. Oba dva su pravoslavci. Mi smo razgledali ostatke tih stubova, prvobitnog manastira Nikitinog. Ti stubovi su toliko debeli da bi nas dvojica jednim vedba mogli da ih obuhvatimo. Što govori da je ta građevina bila monumentalna. Nisu oni mogli takve ogromne stubove da stave na neku malu crkvicu ili neki mali manastir. I naš zaključak je bio da je prvobitna crkva koju je Nikita sagradio bila jedna monumentalna crkva. I sigurno nije bila jedina. A to je, pouzdano se zna, iz 4. veka. Ta propaganda koja je išla za tim da nas potpuno odvoji od naših korena, pa i od hrišćanskih, da zatru to i hrišćansku ideju kod nas i širenja hrišćanstva, išla je dotle da je to bez ikakvog skrupula ubačeno i kroz naše sveštenstvo koje, ne, samo od Svetoga Save. Ja sam pre godinu i pol dana bio iznenađen kada sam bio pozvan da prisustvujem jednom verskom činu prvome srpskome vladaru Stevanu Nemanji. Pa ja kažem, ima ljudi. Pa on je bio 42. vladar od obnove Srbije. Kako prvom srpskom vladaru? I to neuko sveštenstvo to prihvata. A to je, mi smo pravoslavna crkva, Sveti Sava, Nemanjići i ne interesuje ih ništa dalje. I ne znaju ništa dalje. Razumete? To je ta nesreća, što je rekao Nikolaj Žički, ubi nas neznanje. Ne, tačnije pogrešno znanje. Ili još gore pogrešno znanje, koje su nam nametli
sa ciljem da bi nam napravili štetu, da bi nas globalizovali. Samo trenutak, gospodine Popoviću, samo da nešto kažem. Ja se samo sećam kada je gospodin Deretić pripremao se za taj skup u Beloj Palanci, u Remezijani, onda je neke podatke crpio sa Vatikanskog sajta i napomenuo na tom izlaganju da je to našao na sajtu Vatikana, tako da piše tamo da je Nikita iz Remezijane kao propovedao među Srbima, tako širio latinsku kulturu među divljim Srbima. Tako stoji. A ja kažem da vam hvala, neka budu i divlji, ali priznajte da su bili Srbi. Onda su to skinuli sa sajta. To sa sajta skinuto. Gospodine, hajde Petroviću pa ćemo do Gančeta. Gospodine Petrović, izvolite. Profesor Deretić je pomenuo malo čas Đorđa Jankovića. Prije 15 godina on je iskopavao od Horgoša na samoj granici i u Polutu. Pa je posle tih iskopavanja u muzeju Vojvodine imao jednu konferenciju za štampu i tamo je, radi se o 4. vijeku otprilike, pričao da je to slovensko. Ja sam prisustvovao onako kao slučajni prolaznik i pitao sam ga kad ćete vi reći da je to srpsko. To je bilo jedno drveno gradište, dakle očuvano u zemlji, drvo. On je pogledao, malo sumnječao i još to nije vreme. Sad je moje pitanje, da li je za iskopine u Tvrdošu rekao čije su? Pa rekao je, morao je da kaže, nije imao kud. Hvala. Dragane, izvolite. Gospodine Lazarevca, pošto sam iz Sremske Mitrovice, da potvrdim, postojao je, znači, trkalište 540 metara dugo, ispitano je, potvrdili su 3 ekipe, francuska, američka i mitrovačkih arheologa, preko puta danas to je u ulici Kuzminskoj u Mitrovici. Ako odete metodom sondi ispitivano, postojao je Koloseum veći od rimskog, predviđen kao zadnje utočište srpskih legija, koje je posle u 5. veku, kad je Sirbijum pao pod Avare, nadalje raznošen njegov građevinski materijal za razne manje građevine i tako da je nestalo u potpunosti. Što se toga tiče od tih građevina, znači, potpuno je tačno, a moje pitanje za profesora Deretića, ako možda kaže nešto o Svetom Dimitriju. Ja o Svetom Dimitriju znam samo niko koliko je u žitiju svetih kod Ave Justina. Nisam se posebno bavio s njim, ali znam jedno, da su upotrebili Svetog Dimitrija da brišu ime grada Sirbijum i da preimenuju crkvu Svetoga Jakova u Svetog Dimitrija. To znači da je svetac zloupotrebljen. Ako smijem da dodam, pošto poznajem više ljudi koji rade u Zavodu za zaštitu spomenika, istoričara, arheologa, da oni tvrde da je Sveti Dimitrije rođen u tadašnjem Sirmijumu, da je tu i pogubljen, da su mu se tu nalazile mošti duže od 200 godina i da je onda prenesene mošti u Solun i ceo kult je praktično iseljen i preseljen u Solun. Ali ima jedna čudna priča o Svetom Dimitriji, zaštitniku Soluna. Ja sam tu priču čitao i bio sam iznenađen. To su pisali neki Romeji, Grci, kako je Sveti Dimitrije vojevao protiv Slovena. Pa vi sad vidite, a ja znam da je rođen tu i da je tu pogubljen. Otkud onda on da brani Solun od Slovena? I zašto bi Mitrovica nosila ime po nekome ko nema nikakve veze baš njima? Ali to je Sirbijum, nije Mitrovica. Ali treba voditi računa i o tome. A inače od kultova, kult Svetog Irineja i Sveta Atanasije koji su pogubljeni na istom mjestu gde je Sveti Dimitrije kod Artemidinog mosta, u okviru kruga Mitrovačke bolnice je napravljena jedna kapela Svete Atanasije i poklonjena od Ruske pravoslavne crkve ikona čudotvorna koja je letela na njihovu kosmičku stanicu. Tako da je se nalazi sad u jednoj maloj opštini. Pogledajte malo, tamo je mislim zagrađeno, tamo ono što ostaci one crkve. Da. Pogledajte malo konstrukciju te crkve, vrlo je interesantno. Vrše sad bogosluženje pošto je njena. Da. Hvala Draganu na istaknim podacima.
Hoćemo dozvoliti još jedno, dva pitanja, ćete vi da... Ja bih prije što se počne nasipati društvo, teo sam pred svima vama da zahvalim profesoru Deretiću u ime ekološkog pokreta, što nam je dao ogroman doprinos našem programskom opredeljenju, pošto se mi bavimo pored zaštite životne sredine i zaštitom duhovnog nasleđa. Tako da nam je dao najveći posticaj, što govori koliko je popularna ta tema ili aktivnost, dolazak naših gostiju iz Lazarevca, koji su u subotu bili u ciljanoj poseti ekološkom pokretu, došli su sa autobusom od 40 rudara i između ostali, kada smo pričali o ovim divnim tribinama koje nam profesor Deretić o svom trošku dolazeći iz Beograda čini, evo danas su odlučili da dođu na završnu svečanost i da čuju poslednju iz ovoga ciklusa. Vama, prisutnima u ime ekološkog pokreta, smatram da imam moralno pravo u ime pokreta koji je bio, ako dozvoli profesor Kuljančić, jedan od suorganizatora ovih tribina i nosio najveći teret, materijalni teret ovih tribina, da vas pozovem da ne zaboravite, dolaze i izbori. Ja od vas tražim podršku našoj građanskoj listi pod nazivom Ekološki pokret, pokret za Novi Sad, da se izborimo, da bar jedan, što kažu, uđe sa naše liste u Skupštinu, da nas više ne bi ovako proganjali iz prostora u prostor ili kada dobijemo prostor, da dobijamo fakture koje sa krajnjom mukom možemo da namirimo. Iz tog razloga smatram zaista da je ovo jedan korektan poziv, čak i profesor Deretić učinio nam je čast prihvatajući funkciju predsjednika Beogradske zelene stranke, našeg političkog krila ekoloških organizacija istovetnog programskog opredeljenja za Beogradski region. Ako njemu nije bilo ispod časti da podrži taj program, ja i vas pozivam da date svoju podršku potpisima podrške da bi se mogli naći na glasačkom listiću. Ja još jedan put se zahvaljujem i gospodinu Slobodanu Filipoviću, koji također dolazi sa profesorom Deretićem svake srede u Novi Sad, čineći nam zaista veliko zadovoljstvo svojim predavanjima. Naravno i profesoru Kuljančiću, koji mi je sve ovo uvukao. Hvala. Ako će taj ko uđe kao odbornik u gradsku skupštinu omogućiti da dobijemo jednu salu od 500 ili 600 mjesta, onda nema problema. Svako ne tiskamo više, stvarno to... Imaćemo više šans. Da, to bi nam omogućilo da dođemo veći prostor. Mi je strašno žao što se ovako tiskamo, ali jednostavno materijalna situacija nam dozvoljava da budemo u nekom većem prostoru. Gospodin je teo samo nešto da kaže, izvolite. Tesno pitanje, za ruku Jovana Krstitelja, koja je sad u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, stvari gore u Crnoj Gori. Kako se ona odnela kod nas? Dugačka je priča o dolasku te ruke. Ona je bila kod Templara, pa bila je kod malteških vitezova, pa je bila u Carigradu, pa je došla kod nas. Stavili su je u manastiru na Cetinju. Putovala je za Rusiju, da se vratila iz Rusije i tako dalje. Katolička crkva je nudila mnogo štošta da dobije tu relikviju, da dobije to, ali nisu dali. Evo, ako me dozvolite još jedan, dva pitanja, gospođa Lela je htjela nešto da kaže. Da, Njegosava Lela Grabovac. Htjela sam samo, evo, pošto smo toliko pričali o Sirmijumu, danas sam čitala jedan izuzetno lep članak o najnovijim podacima iz Sirmijuma. Ne znam da li se zna, ali ja sam bila zapanjena da je kovnica u Sirmijumu bila jedna, jedina i najveća na teritoriji cele Evrope, da je imala čak u drugom do početka 3. veka nekih 12 samostalnih kovnica i koliko je ona kovala novac za celu imperiju i za celu Evropu. Govori se samo jedan podatak da je, na primjer, Aleksandru Velikom za 4 godine iskovala oko 250 tona svog novca koji je bio u zlatu
i da je toliko bila moćna da do 3. veka se za nju znalo u celom carstvu, evropskom kontinentu, a da od 3. veka joj se gubi značaj i naravno pojavljuje se kraj 19. veka i germanski istoričari koji navode kako su oni posle 3. veka kovali novac za germanske careve. Mislim, tako se završava. Ako nemate više pitanja, znači da ponovim, samo markica mira, molim vas, nemojte ustajati, znači nastavljamo kroz mesec dana. Vi ćete obavešteni, ja se nadam preko sredstava obaveštanja, ako ne, onda će to ići preko određenih plakata. Sada bih vas molio da na jedan kulturan, dostojanstven način obeležimo našu trogodišnjicu. Ja bih se zahvalio ovim putem momcima, mislim da me čuju ovde, hvala vam puno momcima sa Prirodno-matematičkog fakulteta, sa gastronomije koji su se potrudili da nam što šta prirede. Hvala prijateljima koji su nam dobavili, malo su mesnatih proizvoda, koji su nam dobavili peciva, sokova, vode. Ja vino još nisam izvadio iz auta, da ga ne bi popili, sad vidite kako ga pili i vidimo se za mesec dana. Hvala vam najlepše. Jeste uživali?